Curururut. Widih, 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 widih. Wow, ada banyak sekali tumpukan harta karun, teman-teman. Let's go. Ayo kita menggali harta karun yang ada di sini, teman-teman. Wow, kakak sudah mempunyai sekupnya. Ayo kita menggali. Bantu kakak untuk menggali harta karun. Curururut. Wadidaw. Wow, ada harta karun dinosaurus. Mantul. Let's go. Kita menggali harta karun yang terpendam, teman-teman. Curururut. Widih, 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 widih. Wow, ada harta karun Barbie. Mantul. Let's go. Kita menggali harta karun lagi, teman-teman. Curururut. Wow, keren. Wadidaw. Ada harta karun pesawat terbang. Mantul. Let's go. Kita menggali harta karun lagi, teman-teman. Curururut. Widih, 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 widih. Wow, kakak mendapatkan harta karun lagi nih. Wow, ada kepala ondel-ondel Betawi. Mantul. Let's go. Ayo kita menggali lagi, teman-teman. Kira-kira ada harta karun apa lagi nih? Wow. Wadidaw. Ada harta karun rainbow nih. Ayo kita ambil, teman-teman. 1, 2, dan 3. Wow, ada pop it es krim. Mantul. Curururut. Ayo kita mencari harta karun yang ada di kebun sini, teman-teman. Wow, kira-kira ada harta karun apa lagi nih? Widih, 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 widih. Wow, ada banyak sekali daun, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daun. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa saja, teman-teman? Ayo kita buka daun yang pertama nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada badan ondel-ondel Betawi. Mantul. Sekarang kita buka daun yang kedua nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada bebek. Mantul. Wow, ada daun lagi nih. Kita buka 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada ondel-ondel pocong bermata 1. Mantul. Ayo kita buka lagi 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada tas Barbie. Mantul. Wow, kira-kira di dalam tas Barbie ini ada harta karun apa nih? Ayo kita buka bersama-sama. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada fried chicken. Mantul. Curururut. Widih, 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 widih. Wow, ada 3 keranjang rainbow, teman-teman. Ada yang berwarna kuning, merah, dan juga kuning. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa saja, teman-teman? Let's go. Kita buka keranjang yang berwarna kuning nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada mobil polisi. Mantul. Wow, ini ada keranjang berwarna merah nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada motor GP. Mantul. Sekarang keranjang berwarna kuning nih. Ayo kita buka 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada helikopter. Mantul. Sampai di sini dulu, teman-teman, petualangan kita. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye.